Association of Teachers we try no so reform GNAT wo no makachi dwumadi e ko so magana mampani so no ede nani nyam nyina timi kopie mu honomo na mpanifo so de kakreta to ede oye president ya said o da ma no Reverend Isaac Owusu wo si de mampani aka no one ne adwene pa nemom omso de kokobo ye mu apeti si oba mampampa ko de mampani sei ene onim ye no se adechi A adechi B adechi C na omote se adusuafo nkwada na aba ne bi ene esobo na academy fo no omo madwene se omo betime tietia akyerkyerefo fa wode so de a do omo betime aka kyerɛ akyerkyerefo ga na memu nyina efri krekren kosi krankran se ne okyerkyere ni bia ntena fie eba no sanso sukuu no wonu mu betum omo mpe ne saa eti de mampani akan se akwada bia wono de wono we na adwene se na so den papa te se tete kahuro anase bia tete wa ba ya no se mpanifo anche no no amfa defense bia makwa so a wo mo na atefo na fa chechefo nyina no obe o ma adwene se ne nyado betimi akwakote na se wo mo ekwakochire obi ba de pani an din ede Reverend Isaac Owusu GNAT president ni sem no dedikan eni. There is a need for urgent need on the part of the employer to make the workplace of teachers safe and secure. Your Excellency, of late, teachers' risk of being attacked and assaulted by individuals or group of persons, including the students in the community. And recent example, Your Excellency, is the shooting incident that occurred in the Garu district of the Upper East region. Your Excellency, the late Yaya Bukari was a teacher and a GNAT member who was a district treasurer of the good people of Garu district and was shot dead in line of duty. Your Excellency, but for the intervention of this teacher, a lot of school children could have been killed. Because when these unknown men were shooting, the children were big time and were playing. So this innocent teacher rallied the children to get into the classroom. And unfortunately, he died this peaceful death. But until today, we have not heard anything from the employer. Your Excellency, with the greatest of respect, we have all the 16 regions, their representative here. If for nothing at all, this one, Yaya Bukari, left a wife and 4 children. He died in line of duty. Today, let's break protocol and make a declaration when it gets your time. Because this is the biggest platform in Ghana. Asen kwadano, womani atra womani nton. Eno mo bro akyerkyerefo yi. Na chesedu bebu kura omu kum bi mu ni ade. Oma kan oma wa ade no de tie na tie. To omu de se mampani abepie mu dwumadi no ase bie no. Omu de kokobo pa na ekọ. Ede ama Ghana mampani sese wanhwe na wama ne panifo a womoda sa soye na no entu hu ana mo pa. Ene dankoma bi no de omu mpese bi ono mampani betie no. Eno no obetimi ate. Wo hwe sukuu so awode nyina. Ombetimi atudum sanse no obi akosuku wanya ne certificate na wode kwa kwakyera de a obi ba de a na kwada na che okyerkyere ni no na onum adufu no omse ba no sa na de omani ebetimi agye ho wei eye ne edikan a Reverend Isaac Owusu etimi de tudwa de to so mienu no se mampani wan kasa wo ba yeyi wodi nkan de asem ba ko bi e de atudwa se ohwe nim se sa senior spine policy defense pay policy no mu betima ye ho adwuma nemom agisuefo bia no se bia de kyerefo bi wo no mu a wonum so no ebi matrafie saa enese bi oye adwuma saa na so nya de omusika no aban etua ede ema omo eba no se na kyerese akwa se bi akotuma hwe oto agudie ni bi oye yi asunku de pedo otu se na ode ne kokromotia wotu se twen yasisa agro no yeni ni sento ne de mampani abepie mu na omode omani kyire mu GNAT Reverend Isaac Owusu ne no akwakoye defense bia na ate no 7th national defense quadrennial conference no so nkran no no so odisa asemi etoso. As we celebrate these achievements, we must not shy away from confronting the present challenges that continue to hinder our progress. The dedication of our teachers is unparalleled, yet they remain the backbone of the system and often underappreciated and overburdened. We face an ongoing crisis regarding the condition of service where many teachers struggle with inadequate salaries that do not reflect their hard work and dedication. It is incumbent upon us to address these issues head on.
Your Excellency, we therefore demand the following: an immediate review of the single spine pay policy within this year to reflect your government resetting agenda. We are resetting Ghana, and so the pay policy must reflect that resetting agenda. It is essential that we advocate for improved salaries and benefits that recognize critical role teachers play in shaping our society. A well-motivated teacher, Your Excellency, is more motivated, and this directly translates into better learning outcomes for our students. I wish I'm for way a Sambia Reverend Azeko Usu etimi edetu edwa ewodwumedie na se na yeda so gina akyerɛkyerɛfo wo mo ensem emu no we de omo de krata na aba abonten na kokobɔ no de wo soro paa na omo atimi de aba no omo so omo de baako aba abonten aban aboye fitan duku de tosu mienu aba aban abunua egunasum de tosu miensa de ba no sa ni aban na so be hyehyeehye aban so no ayade no ho be enisi ya basa omse akyerɛkyerɛfo twam be se empim sia 6000 teachers and aban na adwene se ompese obetime atu omuka na kyese ka no ebi etima akwa mu omse de akam ne titiri pa no coalition of unpaid teachers omo na de sanse moyi eba bonte se free afimpinu ana fa aduonu enum efiri be se 2025 eba na ebe kokko na wie yesa no ena omo chance se obu onum a yaje natum ti ebetime atu anaka nanso ani abosumi no bebrebe se tie ni echi otwe wunwi bosumi be se ye dumie no kopin bosumi be se ye dunom ye ntwa ka be de na wakọ na kampese kwabrane wono so atima ba sebi amwanse be no wonto no wonhye no wakọ gina blackboard anim se wotuo buka anase bi wokyire obi ba de anase bi atade be mpo na okyekire ni no omo trousers ne duru ba bi ebu omutimi to so sa mu etimi to obi anya chikura mane ni nyina no omo so omo hye de mpo na omo anya bi so omo kwa akoto to omo de omo besira ban se ne monim ye yi no ebeya sika no wontua emfa ema wonom na lead convener edema coalition ne kire openi Simon Kofi Nante wono na ogidie pa se de abane ya se ekwakoye enyimu na fayi ade na kwakwese aban no pese wodi buo ebetimi ede ama wonum to mo de enimonim ye no wo mo ka kira ban se wanhwe na wantua se sika na aka mu nyina amfa ma ne nkofo no a ene be se bosumi ne akire ni kakra bi we mpo se nu bosumi ombehwe se omo ema kwan se omo nkofo no ebetimi akoba bi se omo kwa akwakire omanfo ma ade ene anase bia eyo chena omo se de kan sika no bebre na atimi aka mu and but 13 months and then bosum afeni akiri wonu bosum ni akiri ni omye de kra no madidi bom se be se bi dodo na omumoku no se de asia wewe na ne yehu omo dodo na moku na se awewe ebi musushi nyina se awe dom de ombesra ban pa se wo mo ma ban no eye mre kakra bi wahwe ne wontua sika na ma ne nkofo na dia ene omu nyina behwe se wo mo enkonko gina classroom se omo kiri obi ba de ene anase wo chena